Kaj je to? Pšenica. Pšenica, ne? Semenska, kaj je že? Od Korteve, ne vem. Ena sorta. Brez umetnega. Brez, nema ništa umetnega. Samo enkrat alge. Samo enkrat alge. Tu pa tu ima Tu pa je pšenico, pa umetno. koliko? Ja, Tu pa ima sosi pšenico, pa ja, sigurno sigurno vrda. 150, 100%. Ker Tu on pa vedno brez, seje. ne? Ja, Torej čisto nič, samo alge. samo alge. Definitivno samo alge. Pa gosta pa. Tu je pa sejano 190 kg. 190. Pa lepa, ne? Ta je fenomenalna. Ta je najlepša pšenica, ko imam. No, če me vprašaš, že po barvi je razlika. Pa ja. Pa tudi večje je, ne? Ja. Pa ne vem, če je 3 dni razlike, da sva sejala. Kaj, on pred tabo ali ti pred njim? Jaz pred njim. Ti pred njim. No, to je pa tule sosednje vasi, ta pa sigurno tudi daje umetno. Tule dol Berden. Definitivno. Jaz pa brez. Pa glej barvo. Kaj boš pa spomladi, boš dal umetno? Seveda? Ne. Ja, dal bom dal. Umetno bom dal, kana bom dal nekaj. Toliko za hitrejši vznik še. Ja, to bomo pa videli, pol spomladi, kakva bo razlika drugega. Tako. Jaz bom dajal tam 150-200 kg na hektar, kak bi bo finančno zneslo. Drugo pa čist nič ne dobi, ništa više. Ok.